Ja sam Bovan Ilić, poljoprivredni proizvođač iz Leskovca, tačnije mesto Donje Krajince. Radimo papriku na 3 hektara i sve radimo biološku zaštitu. Uzeli smo masku, bacili smo 2 kg po ar, da ne bi imali kasnije problema sa predatori, da sve da ima hemija u zemljištu. U ovom plasteniku predusjev je bila salata. Zemljište štetočine imamo problema sa žičnjacima i sa rovcima, zato što bacamo prevreli stajnjak i tu ima dosta rovaca. Ovde u ovom plasteniku bacili smo 2 kg po aru maske, zafrezirali i onda ide postavljanje malč folije i rasađivanje paprike. Evo, nalazimo se u plasteniku i rasađivanje u toku, sorta je Capilla oloroska Captur. Evo, nalazimo se u plasteniku gde je rađena protektor i maska. Biljke su već mesec dana u berbi, znači ja sam zadovoljan maskom, nismo imali problem sa žičarima, sa rovcima, ničim. Biljke su u dobroj kondiciji i preporučio bih svima masku i protektor.